Maglaro tayo ng 10-pin bowling. First time nating maglalaro. So, let's go! So, magbo-bowling kami. Meron na kaming sapatos. Size 6. Size 6. Hi? Maluwag. So, paano ba yan? Huwag kang lalagpas sa itim. Tingnan mo. Wow! Wow! Ako pa yata, no? Ah, ako pa. Oh, ikaw. Saka ganun, tiha. Yun, ha? Ay, ikaw na, dito ka. Upo ka, dito. Talaga? Ano? Ilawakan ka yung tatlo, dahil? Oo, ganun. Wala pa. So parang ako pa kaya bowling on this lane. Jinara o Jin. May dalawang ball pa. Wow! Isa lang yung ano. Ang galing ni Ate Ima, oh. Ang galing mo, Ti. So, diyan lang bowling kami. So, yung isa, titirahin mo pa yan, Ti. Titirahin mo pa yung isa. Dalawa pa. Game 2. Ang dami ng score mo, 17. Wow! Oh! Wow! Oh, wow!
Game na to, Day. Cherry, last game. Video ka, hindi kita nakita kanina eh. Ay, kasi nag-last ko. Wow! Wow! Tatlo. Ito yung score, oh. Yes! Still your tag. Inaanan ka na namin sa game. Hawakan mo ko na. Oo. Sabay kayo ng listi mo. Wow! Wow! In the middle. Oh! Yun ang score namin. Wow! See? Return mo yung... So, yan, the end of our... It's not bad for the first timer, no? Yeah. Wow! The cherry is the winner. So, may prize yan? Ay, meron pa dahil. Pila man dahil. Ha? Pila man dahil. Uy. Oh, wow. Because you got a score, you got a high score, Dai. Go, Marian. Go, Marian. The cherry. Wow. Hit. Kasi ano, talaga. Gamay. Wow. Yeah. That's our board, cherries. How many cherry berries? So, sino kayong mananalo nito? Wow. It's not really bad for first timer, no? And wow. Dalawa. Ganito pala technique, oh. Ano na lang, 3 games and then tapos na tayo. So, nakuha siya tema ng bola. Wag yung, oh yan. Get your... Go! Oh no, nangiswa talaga. Hahabol siya, Ima. 6-3. Go, Riri. Yeah, 61, 65. Ano ang labanan? It's okay. Nandan pala si Siri, oh. 74. Wow! Ang galing tumira, ha. 75. So, yung score na Siri, oh. Tay, nasana yun. Ang galing. Galing. Wow. 74, 75, and 72. Kami, ni Day Cherry Berry. So, go, ATM. Wow.
color. Wow! 83. So, round 9, no? Tayan. Wow! Huh? So, yan ang score namin. Cherryberry. Wow! Good team! Riri, your turn, Riri. One point na lang, multip na natin mo. Yun ang score namin. Go Cherryberries! So, yes! Wow! So, yan ang total score natin. All games are now complete. Wow, first, then second cherry. Yay! Congratulations, guys! Thank you. It's not bad for the first time, no? Yay! So, tapos na yung game namin. First time namin namin. Saya-saya. So yan ang naglaro. Tapos na. So tapos na kami naglaro ng pitch and bowling. It's not bad for first timer. First time talaga. Saan? Yeah, sure. I'm in. So we're going home. Bye. Thank you, bye. See you next time. Please like and subscribe.